Ngikubingelele mbukeli ngiphinde ngomukele kwesimanje sekulethela zona indaba ezifika ngaso-ke isikhathi bayakhala abalandeli lapha-ke endimeni yomculo kaMaskandi ukuthi ngempela-ke umculo lapha-ke noma-ke endimeni yomculo kaMaskandi sekutholakala ngempela-ke kuyabhora njengoba-ke iziphi laphana-ke emculweni kaMaskandi seyithe ukuhoba phakathi kwakhe laphana-ke uKhuzani-ke umfo kaPongose laphana-ke eKandla naye-ke laphana-ke uMthandeni-ke umfo kaManqele. Umlandeli-ke kaMaskandi ukhala ngokuthi ngempela-ke lapha-ke ngoba kade-ke zincofana lezi nsizwa zombili-ke laphana-ke endimeni umculo kaMaskandi kade kumnandi ngempela-ke ushubile-ke laphana-ke wona-ke umculo kaMaskandi kumnandi nje nokulalela-ke iy'ngoma zawo-ke uMaskandi kodwa manje njengoba-ke sekukanje isimo akusemnandi nokuthi-ke uvele-ke ulalele wona-ke uMaskandi uma ngabe-ke iziphi zomculo kaMaskandi sezingasekho kangaka. Ngabe kuthini kwakho ukuphawula mbukeli-ke ngabe-ke ngempela-ke letsizwa-ke noma-ke lo mlandeli-ke kaMaskandi uqinisile ngalokhu-ke okwenzakala laphana-ke endimeni yomculo kaMaskandi ukuthi ngempela-ke sekuyabhora njengoba-ke iziphi sezingasekho noma-ke lensizwa-ke igqugquzela noma igqugqumezela lona-ke udlame laphana-ke endimeni yomculo kaMaskandi. Mbukeli awuye laphana-ke ezethu comment section sizwe olwakho uvo ngalo-ke lolu daba lezimpi zomculo kaMaskandi ukuthi-ke ziqhubeke zibe khona ukungcekana laphana-ke ey'ngomeni-ke noma-ke kuphele njengoba-ke kuvele-ke sekuphela njengoba-ke ichaza lensizwa laphana-ke kuyona-ke le video engizothi ngikushiye nayo mbukeli. Siyabonga. Uyabona mina Nkaba ngifuna uqamba amanga Nkaba uyabona kuthulekile endimeni kuyabhora. Kuyabhora endimeni kaMaskandi kuyabhora endimeni ngeke yabona lento kaKhuzani noMthandeni ukuthi bezibane beyeke ukutalabhana ngeke yawubulala kuMaskandi-ke manje. Yabona uMaskandi ubulala ngempela-ke lento ukuthi uKhuzani benomthandeni beyeke ukutalabhana kuyabhora kuthule nje manje ayisekho lento emnandi kaMgqumeni noMtshengiseni uyabona nje kuyabhora ngeke wemthandeni noKhuzani ngeke bafana bakithi niyabona kodwa uMaskandi wabanithule kangaka sene ukutalabhana niyabona ukuthi kuyabanda endimeni ukuthule nje endimeni akekho-ke manje otalabha omunye ayisekho indaba esizwayo lapho uKhuzani esho ukuthi kwaba njena wagijima wahamba wenza njena akusekho ukuthi uMthandeni ethi wena wathwala ngamatotuluzi yabona nje endimeni kuyabhora ngeke kuyabhora ngeke kuyabhora mina ngithi Mthandeni noKhuzani ayeke nitalabhana bese nina abalandeli-ke nina ngayingeni ngoba nina njalo uKhuzani noMthandeni kuze kubhore kangaka endimeni beze beyeke nje ukutalabhana beke ngoba nina nisuke ninabalandeli bese niyithatha lento bese niyenza ibe serious bese niyabulalana bese nenza imisangano into engasile kade yabo uMaskandi ubumnandi noKhuzani noMthandeni betalabhana bafana bakithi ubumnandi yabona bumnandi ngeke Mthandeni noKhuzani mina ngithi mina ngeke ngentalabhana okugcina ngeke ngitalabhana mina ngiyawuthanda umtalabhuka uKhuzani noMthandeni ngiyabathanda engamthanda uKhuzani noMthandeni manitalabhana ngeke nitalabhane nje ngo-2026 ke nishalo okugcina abafana ngeke bafana base kubhora kangaka kuMaskandi kwabhora kubhora kuyabhora kuMaskandi ngathi kufiwe kuyabhora ngeke Mthandeni noKhuzani ke nishayane ke nishayane bafana ke nishayane bafana ke nitalabhane nje nitalabhane lokhu ukutalabhana okumnandi nitalabhane ke nishayane nje ngeke Khuzani hamba kuboka Mthandeni mase ushoda uthi uzomtalabha uthini uMthandeni awuye ngakuboka Mthandeni uyobuza ukuthi lapha emdlentshini yiphi le ntombi eyala uMthandeni mhlawumbe uthontsha uMthandeni kuthiwa wayishaya inhlamvu ye9 ngaphambili nawe Mthandeni mase ubona sokuphelela kokutalabha uKhuzani awuye lapha eNkandla uyothola ukuthi kanti uKhuzani lamajwabu okuthiwa wanquma ezini eke nishayane nje bafana ke nitalabhane Khuzani talabhanani mani mafana akanishayane mani noMthandeni mina ngithanda mase kubhora kangaka endimeni mina ngolomuntu okhoza amancoka shayanani mani ke nitalabhane ukugcina SK nawo uMpungose kuba ake nitalabhane.